mau belatau yungi bat ngilong kilang berot kerja kaplang ke jongum min beteng ya ke jincakri jongi ya ke kapol da kabangan ya snolang ke Jingrwai kabat saus pa lai penriu na kabat thamai bat lai pa san pukandai na kabarim Yalam hapot senrang mau siang bat bakat ngen Syu ngamla hang tangan di yaki kajing yum batuing nawe ngam kwa hang tang ngan yolai jing at pelung bai slei bat na kajing ngau triam eryong bakaru kenjai hapot senrang mau siang menhendai ngan yo syong du Umtatar ter baro sahu teli kidikot rangkat bat ke koros.
Benta nagaktin kabakuit bat kaktin kabaim kejongu bat kata kalong nagakposper nagasiti kejongu Paul u apostol Paul caki Filipin kalenong kabasau bat kadekot kanlong nadu kabanengkong kabasau Aduh, ada kot kebanyu. Namar kata, ko para bangai bai jongan. Bat ya kibalakan mau heri-heri. Kajing kemen bat kapan sengat jongan. Kom tatu yang skan hau trai. Ko he bai jongan. Do pin ya kemen no halau trai halagasngi. Tengok ong pat tu ya kemen tu ai bagajeng yai sya jong pi kan pau ki priu baro utrai ula januan wat kuslai ya ka ru lumne henrei ya ka baro da ka jinduai bat ka jing kerpat lem bat ka jing ai ngun to pen tim ya kajing pan jong pi show play te kajing suku play kabalap palat ya kajing sempang baro kan ri jai king ya kidonut jong pi bat kajing mut jong pi how Chris Jesu dongen pendam kajing duain Au boleh baru kepai jong ye wabneng ubalong utrai kemen baru balong utrai jong kemen sim ke jongin melong boleh ubadap ya kidonut bat kemen sim ke jongin Ngiwana jan jong me kani kau por ko trai ban ai ngu yu me nomar ka jing don rangkat ka jong me leng ma kini kisngi ka bala leino badai bada ka jing don rangkat ka jong me ka bala pelong yang i komne kombangi long ban kiu sa ka jing ka bakan tang Banyaro abat pendon burom ya ka kerteng ka jong me namar ba melong ublei uba imbat ublei uba tuan bor ngaduai ya me ken ko trai Yesu beng ba mendon rangkat bangi kom ke kun ke jong me ke kun ke bla seus pa ke jong me hakabangila ban kiu kane kroi ke mentem sakane ka yin ka bakantang bat ka bakui ka jong men
ngaduai ya meken ko trai Yesu we ba mendon rangkat ban ngei we pagi we don rangkat ko trai Yesu we yang i bangen ya me baca kri ya me hakipor baro kat ba minang ibet ban pensa ya ka jen im jongi hakani kasla jong kani kandau ngaduai ko trai Yesu we ba mendon rangkat bat ki khun jong kabalang ka jong me mendon rangkat bat ki hakaba kila ban wan ban kiu ja ka yin ka ba khui ka jong me ban ya ro bat pendon burom ya ka kerteng ka ba yam bat ka ba don bor ka jong me don rangkat kan ko trai Yesu be ya ki nongyalam jong kabalang nadu pastor hari ki temen basan aya ki ya ta ka bor bat ka jen champang kum no ba ken yalam yo pai lang jong me bo ka balang kenang ba ka balang jong me kan long ka ba im ka balang ka ba don bor ka ba wa ja ka kmat jong me ki por bat ki ski baro mendon lem dorang khat kan ko trai Yesu be bat ki khun jong ka balang ka jong me kum no ba ki la ban chakri ya me ki por baro trai Yesu nang don lem don ran kat bat ki nang yalam ya ki bat pasau thu olo dong ki maka jen em hani ka percay kalong hapo ka jen yalam ka jong me trai don ran kan bat ki to ke ba pang ke ba shitom ke ba don ke yen ke sem ke ba don ke sputar like mame dong mun sim bat yalam mame kan ko trai Yesu be mamelong mame u doktor wan pan kya ya ki kenang magila ban kiu cha ka yin ka makan tang ka jong me ban chakri ya me bat pandon burom ya me hakipor baro trai wat ino ya ka balang ka jong me hapadeng ka janyai lan ti ka jong ken hoi ka balang jong me ka don ka banta ka ba krau na ka banta ban yalam ya ki khun ka jong me bat kom no ban yalam ya ka balang jong me kenang ba ka balang jong me kan long ka balang ka ba im ka balang ka ba don bor ka balang ka ba pendam rin hapo kislajat ka ba khu ke jong me maduai ko trai Yesu be ya ki to ke parangai ki bom jumla ban kiu cha ka yin ka ba kan tang ka jong me don ap len jong ki ba don Aki jing soba jong gani ka percay. Nomar kata tolhek ba me daw man simba kuy ke jong me ken ko try. To panchay hal jong ki. Bakin tip ba me long utray. Bat ublay ubayam. Don rangkat ken ko try Yesu be. Bat kito ke bat jok ke bat ngan. Kito ke bat syam. Iki jing jar. Hake long yin ke long sem ke jong ke. Nomor kata mendon lem dorang ki, don lem dorang kat bat ki, bat menyalam ya ki ken ko trai Yesu be, kenang baken tip. Siamti ko trai Yesu be, hakane ko por, nado ka basdang, nado ka bakun, maki ki bano, ken long po ke jenyalam ke jong mensim baku jong me. Nadu mentah, jadu ke atas ke bom jukun. Yakini ngapan ban ngadam haka kerteng ke jong trai ban unung peniam jongi. Puji Yesus Kristus. Amen. Ngan yo ya ke jeng penbana nak menteki kam jong kabalang.
ki jing pen bana ka jaseng an thei ka long tang shuai ka ni ka jaseng pe Nongkren ilong kong sukmon shisha marwen Nongkren ha ka jaseng Hindi service ha pen thom kra ka por saubji ilong master Prakash Singh Nongkren ha ka jaseng jong ka senior Christian Enable Society la shibet ha ka por saushiteng ilong master Jonathan Thaba ki jaseng dong ha ka dong Lumshyiap mingi jaseng galong yeng jing master hira thapa by Nongkren ilong master by pasa abai dei ba kani ka jaseng namar ba kani ka yeng ka dan hangtai hamau ka siang ka jaseng galong no ha ka por san siteng bat ka por ban mi galong ha ka por san baji sanduna la penbej iki kali na benta ban lech kani jaseng kini ki kali kin yang nadu ka por sau siteng bat kin up nadu nang thie na po ka dukan kisi store ter hadu jingkeng lang karding kumta la karpat ya ki parabangeng banyo poi ha kapor mobiang akadong Lumshyiap pedeng ka jaseng galong yi ji masta bas kembor Lyngdoh kani ka yeng ka dan hangte halait kor abidei ba kani ka yeng la penbej ka kali na ka benta ban lech kani ka jaseng pat kani ka kali kan yang hangni halat siap nadu kapor sau baji tela karpat iki parabangeng banyo poi no kapor mobiang Nongkren na kani jaseng ilong teman basan FM Khasintiu. Hakadong Lumshyiap sepngi ka jaseng galong kumbai julong hakapon ribuji. Jaseng galong yi ji master Jonathan Thaba wan Nongkren ilong i master W Walang. Anomdon jaseng khana kani ka singi tribe wan kata ka lai tarik ma bakadon ka Youth Sunday. Kum ka jaseng Senior Christian Enable Society na dola saya ka singi kanyo ban rakhi ya ka program Youth Week bat Youth Sunday ka program langkot kalong kumni masai ka singi kandon ka jingkran lamprang ya ka team bat Nongkren ilong Reverend Bikhan aka singi Tuesday jaseng kalong ka pon rusteng kandon ka paper discussion alor ka phang jinghikai babakla agini kisngi but resource person ilong Reverend Bidon Box Aim aka sngi balang ka jaseng kalong hakapon rusteng kandon ka panel discussion alor ka phang isamla kristan ba ka yokam yo jam I moderator ilong Mrs. Iba Kodor Rempe but ki panelist kinong Master PNCM Master AL Raptham but I Dr. Mrs. Esojun Shongwan. Akalai pui tarik Agos ka sni Thursday. Kandon ka question hour but I resource person ilong teman basan W1 Swed Master Truman Shilla but I Mrs. TL Maunai. Aka shitarik kabadi ka sni Thodieng. Kandai ka jaseng yalam, jaseng galong pon rusteng, pa Nongilap ilong Reverend A. Khong Lam. Aka artarik ka si sejan, kandai ka jaseng duai kerpang, pa Nongyalam haka jaseng duai lang ilong teman besan JR Sokumi. Aka lai tarik ka singi utrai, aka jaseng ka basipo siteng, Nongkren ilong masta once kam lang marbanyang, haka jaseng ka basibji siteng, Nongkren ilong Reverend TW Wanshong, bat haka jaseng ka minmiet haka pon rebuji kandan ka singing festival hapo ka jelam jong ka disciple group. Kata kalong ka program nam ta ka jaseng Youth Week bat Youth Sunday, ya ka baidai bakani ka jaseng akarpat yang ilang baro ki parabangay isobhabanya. Wan siya kani ka jaseng bakanlong ka jingkur kuhi na kabanta jongi. Kanipat kalong ka jingpan kan mau na kapor sa kapor ngi haban pan kan mau ba kum kabalang nilai yakut panginom sya syu yano inoru ban taimot au lom jingtap jong kabalang nilai la sya tang ban bu tang yo mau kerteng
wat ban syukur de ki mau narut jong ka jingtep klem dale dobilat wat ka jingjrong jong kini ki mau ban kiat kan om palat ya kan riun si wa ar pat kalong ka jingkarpat ya ki bahyeng jong kito ki bala klat do ki bala tep hulum jingtep jong ka balang kadon ka benta ba nakaliang jong ka dor bar sinong lumshyiap la simno ya ki jaka jong kito ki patep ya ki ba ye ki ba thoin ki jong ki te lada ki don hangni sungo bhaban yakandu ya rebran pi maulong khanang banyo banya panbai ya ki kam ki bai dai bat uni ulum jingtep jing aingu ki bangi layo banlum Nongjiadwai kukpa jingi baham ning long bokot keting jong mi kumnia trying wan bandem den aklayat bi isne gi jong mi kum kabalang atrai balang lum siap halor ni ulum trai kabami mela ibet ban sing
Ni aingu eme bala dan nam dan kar bangi lembah ni season ke tayo bal dapat ra. La kerhu yi jing im jing i baman langsing. Bangila ban wan kum ne atrai. Ban yero pendan buram ya kerteng ba dikatien ke jong me atrai. Iwan Ahmad jong me atrai ban aingu eme. Namar ke jing kerhu ba buon ba me malathia se ji im jing i baman langsing. Mat i bentai barin. Ni ai skakam jong me atrai. Ni kerpa ni me. Ai bini jing ai jong i atrai. Indan ka benta ka bakrao atrai. Haba penhe penyiar. Ya kerteng medika ketien ke jong me atrai. Ya rap engi atrai. Dan nem dan kan ban ngi binang la masyakri me atrai. Lembah kini gisi, lembah kini giporik penangwan atrai. Haki bentang baper, dong jinglong jong i atrai. Dan lem don kat bangi lembah kini singi besar atrai. Dan lem don kat bersakri jong me atrai. Badan ke bentang bakra ban ben preng ya kerteng ba dia ketien ke jong me atrai. Hakani ke kelip man atrai. Ra engi kum ke balang hakam ra ke bahaneng atrai. Kata me de keti badan bor ke jong me sakri jong me atrai. Ebon kren ke ebon pladrai. Kan long da kabor jong me. Yang kini ke pat berit juni. Maaf kilat jing babon. Nipan kini ke teng Jesus Christ. Amen. Ashwa Manganyos ngau ya ka jingis long akaktin ka jong ulay. Nganyarwai ya ka jingrwai kabachispa arpanyo nakbatamay bachispa arposan nakabakamrim Kumen sim kajing pentomai ahyar rakabor bakraw penduru kabuik usaitan kajing sniu nangitulang yakal beneng atrai tupa yakinong poban peniem aingen sniu kaktien kajongme isnei kanrat aingen yum Rengkat bat kecakri jong me, pa yumen sim banyatrei, topen kendu yakinong pop, penpau yakajing aye, yakimen sim jong imenta, topen chai atrai babam, aingen mat kajing I kajong me, lam yang isakating pena, Jingrwai kabachispa arpanyo.
Pastor, kita menbasan di court committee palang kilong kami kilong kapa kikun samla bat kikun heb ngai kublai api aga kerteng kabatyang tam bat kabadon bor kajong utrai jong iu Yesus Kristus bat ngamla ban kandai kublai kerpang ya ka komiti jong ka program iti jong kabalang hakaba kalai biet ban pancet hanga ya ka ne ka kubor ban sam ya ka jingiaseng ka tin ka jong ublai ban ngapan kongu yaladi bat ublai undan rangkat bat unai bor wat happening kajing tulot marom kabanta kabangabu kamat jong pin kum kanong rem kajing eslang kalong nakatu kabanta kabangala puli meni kata kalong nakasiti upol u apostol po saki Pilipin kalanong kabasaw bat kadekot kabanang kong nganyasim tang kadekot kabanang okan kot kabasaw bat ngan puli yaka kumakalong to penyak men no halau try halagasngi tinga ong pa to yak men kini kilong kibenta kibangan bu akmat jong pi kom kanong rem kajing islok banya perkat lang hakani ko por kini kilong kikentin kibau pol ulato ya kibalang sa Pilipin long balato ya kani kasiti na ying bandi kabadon harom bat ka kabala palong yau pol banto ya kani kasiti tongnya pe kandan upol ulato ya kani kasiti kom kakubor bat ka jing pentim baganu maganu kasngi bat ka por kanong ka jing yam kabakhadu yau kat bahap hapo ka jing bishar jong ka surkarom nakabenta ki kam ke bakrau bau ya lap yau Yesus Kristus komunong penim kabalong persya ya ka surkar Roman kabaar kidon kijinge hakabaya dai bat ki Kristan bom ya so tho jingmun hapedeng ke Nongialam kibakwa ban penksan halajong pinia bat penksan halakanong rem bat kat kom kajing so tho kajong kin kajing bom ya don kajing teli kajing ya teli bat kajing yang bat kajing ya peral bangai bat kajing bom ya mar keleng kajing saya lambaklah hakikan huan baper dak bapen so tho baklah
yaki parbangai yaki balang. Kali kawan lama bleng jongki yaka jinya pai badi jinya prang. Kum tau Paul ula thoya kene ke chiti. Kum ka jing panchai. Bat pan so tu ban kan tu ban sneng bat ban krau. Ban light na kene ke jinya lam bakla. Kabalong ka jing ma kaba krau. Kaban panjot yak jing im Kristan ke jongki. Kani ka chiti kabau Paul la tho ke balang Philippi long bakasu sama de ki sur jong ka jing kmen bat ka jing chlor ka jing kermen ya ki thu ki Kristan ki bangai ki badon apeng ka jing bat ka jing do jing kermen ak tenu blai ka yethu balang bau kulom sner, bau kot bat ki kot likti, ki bau pol ulato, kadon cibun ki sombo jing mot jing perkan, ki ba ai ki jing tengen ya ki parbangai, ki ba don ki jing ki biakan du komu pol. Ni day man kan mau hang ne bau pol. Ukun tu yaki parabangai panlai kemen. Ba om ba mau don habreng kajing suk kajing kemen. Bat kajing pahu pahai. Ne kajing lai lui. Kumbanga bat mapingi don. Henry uto yakani kachiti. Komu beriu ubadon yang bendi. Banchat aki kendri jong ka jing long kong di yung harom. Penban hakabakom kini ki jinge. Penban hakabakom kini ka switchon ka baudon. Ulapan ong ya ki parabangai ja Philippine. Bat kom jo rayangi. To pen ya kemen bat utrai halakas ngi. Bat udaya iban saja sempan banja kemen. Lesi pilaban keli. Kumno tengen ya kemen. Kumno tengen ya kemen. Hapdeng kijinye. Kijing puat pelang. Jong kene ka percay hakalong beriu man beriu. Kumno ngin ya kemen habang ipel cipel la ka jingim ka jongi hakabaman la ka skim. Kabat sa kabapai. Midon haka jingdo jing kermen. Bat ka jingbo midon jing kermen. Henry kaktin jong ublay kakentu om tang kabacu ai jingmon kahukum royang iban ya kemen namar ka jing kemen kalong katawai ba ya kemen sim bat kimet ki jonging ka Bible ka ong ro baka jing kemen no try kalong kabor yangan kumta kadei yang iban kemen halakas ngim pilaban mundur ya ki Kristan ke badon hari China hakiri Muslim kimno kilaban kemen akajin yem jongkim haba ki jeng tenjo ki wan man lakas ngi om tang ki jeng tenjo handai ki jeng ma ka ba krau
kaba ab hakajenyem kajongkin. Wat ki parabangai kebadon hari India, kom hari Orissa, Bihar, Gujarat, hapdeng kejinca berngem bersin, kimat ya kejingkmen, jong wau trai, bat badai kene keng kejingkmen, kapalapan klaim ya kejingay, jongki, bakilaban IT, kamba sau trai jong yêu Yesus Kristus. Long ba kejingkmen kalong kasawai, ba yangi, habangi pai kendan, nau Himalaya, kalenong kabasahu kadekot kabakendai ter, habaki kun Israel, kimot bantay, yakakanro kabala jos bat kabala rem, kakanro kabala jos bat kabala pram, ong kaktin kajong ulay, kim Shomla pai sakamon, lane kim shomla pai sakadiang, kim shomla kmet sane bat satai, banang no kajing Arab jong ki kanwan, henrei dakaway kajing mon, kilale hakmat jong ublay, hakajing duay, bat batay kane king, kabla panlong yaki, bakila bantay yakakanro, hakajing janay bat kajing pakan, wat apdeng kajing cha krenbeng, wat apdeng kajing cha berngem bersit kijongki. Nomor kata kajing kemen outrai, kalong kabor, yang iki Kristen bat kibangay, kibasani outrai jongi Yesus Kristus. Ngakwa ban kedau hang ni, yakilahit teli kedau, kibakong san, kebangi jai ban kemen outrai kom kiparab kom kibangai, kebaneng kong, hijai ban kemen outrai namar kajeng penim ublay yang abad yapi dau Yesus Kristus. Kan mau bakane kajing kemen, kamday banlong tang yakasngi hakabangilap yang jauh Yesus Kristus, lane kasngi kabangilap penyasno akabalang, lane kasngi kabangilalong radikon, henrei kane kajing kemen kadai banjai ne badjai san. Apa jongi namar kajing penyem kajong Yesus kan mar kajing penyem kajong Yesus Kristus kan yai tiang kat bagi sngi kinang yai haka kitab sam kabal san pawai kadakot kabakadan udah biar uang, ai pat hangai kajing kemen, kajing peniem jong me, batu kerjaan yang dah kamen sim kabakuluin, kajing kemen ki Kristen, kalau kabadon kame, namar kane kasaki ya kajing Yesus Kristus kadon hangin. Kasaki ya kajing bang kajing tiang bancakri ya uneu bulai balakot yang ini jakajing penyamai kajing kalimenta kawan kanungut nangingidon sisa kane kajing kemen outrai nado bangila pedang yau Yesus kom unang penyam jongin. Namarakan ke Siti, sa kibalang sa Philippines.
Upol ulat tho na ying bendi na rom. Upol ulapen don kam habon sien katakalong hadu kat sau sien yaga kiten kemen. Malong lapen don kam yaga haki ar keru kom. Kapanang kong kapapan pau yaga ying kemen jong u. Bat kajing kentu yaki para mangeh ban kemen. Kabar ka kentu ro yangi kom ke bangeh kapo kabalang ban kemen. Bat syat kemen namar kajing penim ke jong bulai jauh Yesus Kristus. Isaya kalenong kabandro puwe kada khot kabasipo ngan chat kemen hau try komen sim jonga kasngu kemen hau lei jonga namar ulapen kop yanga yaka jain kop kajin penim Kabaar pat kadau kabangi day ban chat kemen hau try halakas ngi kalong kalan kakabu yakababulay ula ai hangi ban tre yakakam kajongu kalong kabapala bau blay shom lajet yaki angel ban yalab yakakosper ban ulajet yang ikinong pom kebala seus pa ban cium yakane kajingket kli kabakia bat kabakan tang ban yato yaki weipan yakakosper kajing penim jong Yesus Kristus day namar kane katau ngidai ban kemen barjai kemen namar ulai syam yang kibreu ke bom Vietnam ban syam yakane kajingket kli bat ban long ke nong ya trilam bat ublay hakabawan ra yakimen syam yakading pna jong Yesus Kristus Bible kong hakmi kanu kalong kabai tenan kikjat jong kita kebayalab ya kokospen kene kamun kinong ra ya ka kubor babang namar kata nga bat mapi ngidon kajingket kli kabakia bat kabakantang bat kador jong ka kalong sakabom jauh kun namar kane kadau ngihaban yailong kepala kloy ban pendep yakane kajing kon ban chakri yakajing penim jauh Yesus Kristus kabalang hibro kaway kadai ban kemen namar kane kakam kabau blay ulapan syat hangi bat day kane kajing kemen ni day ban syum kia yakiang upol da kajing kemen upan pau bakalong kakabu yau wat lau su tu bam long ye roem ban yalap yakakuspen hendrai ukloi ban cha si tom nakam namar kakuspen hatung ilak loinem ban cha si tom namar kakusper dakajing kemen urwai nongruai semen semuang ngendra lagi song dakajing kemen ngin wan pai batra lagi song ki kini ki song
kini kisong kilong, kini kisong kimut, kimen sim kibakodor, bakila banwanra, sa utray, dakajing kemen. Kabalay, ngidayban kemen hautray, batjay kemen jaga bom jukun. Namar ngidon kalaway, kaba pernay, kaba yangin. Kabalong, kajing wan asin, kajong utray, Jesus Christ. Om tang, bangidon, kanikalaway, ngidon ro, kata, kakabu, kom kemen, kom, ngidon ro, kakabu, hakikam mission, kibakraw ba, kabaya ap yang i kom kabalang, kabaday yang iban le kemen, kalong tang kaban jukong ubeng, yakaktin kajong blay, bat banwat yakamon kajong habang iyay katkom kini kakintin ublay hi unpan iyang i yakajing kang kabapli yang i sanu hangnu bantre yakakam kajong ubli kraham wong kikistan kababun kame kidai kita kebaab ya kejengwan asin kejong utrai jungi Jesus Christ ngibon kam bantrei bat pendap ya ke komision kejong kabawla pencet yangi hakabalang walagis ngi kilong kibae kibomidon jengkermen hendai utrai jong kakam unyai kentu yang i bantrei tat haju baunwan bat bantrei daga jing ngau kemen kom kebalasius pa ki jong utrai abangi pai seka jinyai len tipel kriam hakane kapertei ki por ki ya istet hadu kata-kata bat umilap lings su kajing thamba jang kerompong jong kapertei ki tanjur ya ki bangai kajing ek blei kelanang man krian om don su kajing kemen bantrei ya ka kam jong ukunran namar kata ngidei ban usiar kom ke bangin om sya kenting hakit tamasa bat kibula jong kene kepertei hanrei hakum kene kajing long tongin long kepala kre banyai kemen halakas ngi tat anda ujisu unwan tongin yale kemen namar kilong kita ke bom don jengkermen henrei ke badon ke jengkermen kaban om kursu yangi Bulai na kabanta kaburom kejong undon rangkan mat baai bakini ke kenten kejing selong kebalang abet kejing telat kendalong sisa kabor yang iwei pai wei kom ke bangai
bat kinong but kijong utray jong i Jesus Christ. Ngan panwa ino. Ya kani kajing chakri jong i yaw blay. Da kabangan Jingrwai lang ka Jingrwai. Kabasan spa. Kabasan spa. Lai penriu. Batamay basan spa arpopra. Nakabakamrim. Don kahima ba pernay kabaap halendet jong kilo kiru kui nakaleng saudong kialang bat kisngi kiyai stet tir ban panjan jingwan jongka namar jingwan kahima kalanang jan o kajingwan kahima kalanang jan mensim jonga topen kloy namar turoy kansariu bausiam hakaburom unsapau baro sahuteli kedikol marhadian katangan kot dai temen basan jasau kumi banduai lem kot nakabenta kanika kubor bat ban pelaik nakijing kerku bat panwai. Hallelujah.
sim trong aku bengloi nama tu roi kan sabe aus kim aga purong un sapa Iathuhkhana Prince Wada Kaba Jingwang Chongka Chong Kiki No Yanda Jingshende Yin Yalam Yaga Hima Yin Ngenda Jingwai Maka Jingwang Kahi Maka Lanang Oga Jingwang Kahi Maka Lanang Oga Jingwang Kahi Maka Lanang Sim Chong Aku bengloi nama tu roi kan sabe aus kim aga purong un sapa Ni duai. Kenrat babhang ida sengongu ya kejingdan bat ke jalam ke jema. Dari ke sedang jo kejing syakrikat hadu bangina sabiyo penwai no yaka. Ni sengau kumen ya ke bame me penken mau. Halau jong syakri bakodo joma. Ban penken mau ya kejing kumen ke joma. Ot ko trai ngi im shisha ki sngi ki ba ki sngi ki ba jenjar ko kenrat. Dan ni sengau kumen bang yo yemo blai. Ubakwa yangi pengin kumen hame ko kenrat. Kerku yalau jong syakri bula ay yak nega ketina pedang jongi. Kerku yu ko trai dak mama ay yak met ke bakat ke bakiakran. Bat ling ba jong kata ko trai nong lak ban yat ban yeng. Bat kam tam yak ban syakri kambha yak kam ke jema. Kerku kerpang nam ta jongi barok ki biok benta le ba jong nega jing syakri. Ngin mi nang ni dekat bakat ketin ke jema te trai. Ngin mi nang ni ko trai kum ki briu ki bakemen. Wat apreng ki jing yasham ki jing kendu ki ba ki ba sok san ki ba jenjar ha ke jim jongi. Pada kebawai no tu ai bagi jing ai ke jong Jesus Kristus bo trai. Ke jing i ke ba pla ke ba mayan bat ke ba mjuk pla ke jong beli kupa. Ringkat ke jislok ke ba tiang ke ba pencai bor ke jong sim ko. Kini lai ke ba no beli. Kini syong yai sa ringkat bat ni ke biok benta. Lingba ke ni ke jing syakri. Ho oi ku kenrat ba bha bat ke balang ke jong ke kenrat. Ki banget ki ku. Ki badana ke ri ke bi ke jing ba satlak ke perteba. Menta ba ceri ki bam jikut ki bam jikut. Amen.